Siyamukela egameni leNkosi. Ngiyacela ukuthi sivule kwabaseThesalonika bokuqala namhlanje chapter 3. So dadisha yonke leya chapter yabaseThesalonika, 1 Thessalonians chapter 3 namhlanje. Ngiyacela uqala ngokuyifunda bese ngiyayi-introduce singene kuyona. 1 Thessalonians chapter 3 kusukela verse 1 kuya lapha 13. Kwathi singasena kubekezela sabona kukuhle ukuba sisale sodwa e-Athens sathumela uTimotheo umzalwane wethu, isikhonzi sikaNkulunkulu kanye nathi evangelini likaKristu, ukuba aniqinise anikhuthaze ekukholweni kwenu, ukuze kungabikho muntu ozanyazanyiswa yilezo iy'nhlupheko, ukuba niyazi ukuthi siqokelwe lokho. Nalapho sisenani sanitshela ungakenzeli ukuthi siyakuhlushwa njengokuba kwenzeka, futhi niyazi. Ngakho-ke nami lapho sengiphelele ukubekezela ngathumela ukuba ngazi ngokukholwa kwenu, funa kambe umlingi wanilinga bese ukukhandleka kwethu kuba yize. Kepha lapho uTimotheo esefikile kithi evela kini wasibikela iy'ndaba zokukholwa ey'hlabahlosile nothando lwenu, nokuthi ukusikhumbula kwenu njalo kuhle njalo, futhi niyalangazelela ukusibona njengokuba nathi sifisa ukunibona. Ngakho-ke bazalwane, kulo lonke usizi nobunzima esasibhekene nakho sagqugquzeleka ngani ngokukholwa kwenu. Nokho sesiyaphila manje uma nimi niqinile eNkosini. Kodwa singambonga ngani uNkulunkulu ngokuthokoza konke esithokoza ngakho ngenxa yenu phambi kaNkulunkulu wethu na. Ubusuku nemini siyanxusa singaphezi ukuba sinibone ubuso nobuso, siphelelise okusileleyo ekukholweni kwenu. Sengathi uNkulunkulu ubaba wethu uqobo neNkosi yethu uJesu bangayiqondisa indlela yethu eza kini. iNkosi ilwandise lichichime uthando lwenu, nithandane futhi nibathande nabanye njengokuba nathi sinithanda, ukuze inhliziyo zenu zisimame, zingabi nakusoleka ekungcweleni phambi kaNkulunkulu Baba wethu, ekufikeni kweNkosi yethu uJesu kanye nabo bonke abangcwele bakhe. Amen. Sobala-ke la mawufunda ukuthi uPawule ukhathazeke ngani nokuthi uzama ukwenzani kule chapter le. Kuverse 2 uyasitshela ukuthi wathumela uTimothy ukuba abaqinise labazalwane, abakhuthaze ekukholweni kwabo, ukuze kungabikho muntu ozanyazanyiswa yilezo iy'nhlupheko. Ibandla libhekene ney'nhlupheko eThesalonika, kunabantu abahlukumezayo, lawo maJuda ayehlukumeza uPawule, waze waphuma ngesamagundane eThesalonika, asala ehlukumeza ibandla ngenhloso yokuthi abazalwane babuyele emumva, abakade bemaJuda babuyele ebujudeni, abakade bengakholwa bengamaGreki nje babuyele lapho. Abathandi lento ukuthi abantu balandela uPawule manje nale nkolo entsha yobuKristu ayishumayelayo. Emva kwabo vele kukhona uSathane ozama ukuvimba abantu ukuthi bangasindiswa, bangakwazi ukumlandela uNkulunkulu, so-ke ubavusela iy'nhlupheko. uPawule yabatshela ukuthi wathumela uTimothy kubona ukuze ezobalekelela uTimothy, abaqinise, abakhuthaze. Njengoba esabhala manje kuyacaca kule chapter ukuthi usazama naye ukugcizelela leyo nto uTimothy ayimthumele yona. Usazama ukubaqinisa abazalwane nokubakhuthaza kuyona le chapter le uPawule njengoba ibhala. Masibuka-ke ngalowo mqondo wokuthi sigcina indlela uPawule abakhuthaza ngazo khona bengazukuhlehla ngenxa yenhlupheko. Ngibone indlela eziwu-5 la.
uNkulunkulu azama ubagqugquzela ngazo labazalwane nathi engasiza ukuthi masibhekene nezinhlupheko ekakhulukazi masihlukunyezwa abantu ngenxa yokukholo kodwa nezinye nje inhlupheko empilweni singenza kanjani ukuze singayitholi sesibuyele emuva senza kanjani ukwazi ukubekezela ukuqina sime singanyakaziseki makufika izikhathi ezinzima empilweni yethu ngithole indlela eziwu5 la engizonibalela zona bese siyangena kuzona okokuqala uNkulunkulu uyafuna sithole usizo kubazalwane abaphiwe ukwazi ukusiza kulezo zinto uNkulunkulu ufuna siyilindele inhlupheko ukuze singamangali sithuke sigcina sesibuyele emuva mayifika okwesithathu uNkulunkulu ufuna sithatha amandla from ukukholwa kwabanye abazalwane masibabona beqhubeka enkosini nathi sithola amandla kwezethu inhlupheko uNkulunkulu ufuna sikhule siye ebudodeni obuphelele kwi-maturity ekukholweni kwethu khona sokwazi ukuma siqine ngezikhathi zenhlupheko uNkulunkulu okwesithathu ufuna sigcine ukuphela kwezinto emqondweni we keep the end in mind sazi ukuthi uJesu uyabuya nemvuzo nokwahlulelwa khona sizokwazi ukubekezela enhluphekweni kusukela ekuqaleni abantu bakaSathane bayabahlukumeza abantu bakaNkulunkulu kusukela kuAbela okumuntu oqala owafa emhlabeni umuntu oqala igazi lakhe lachithwa ebulawa umfowabo uKhayini liyasitshela iBhayibheli ukuthi ngenxa ukuthi imisebenzi kaKhayini yayimibi ekaAbela imihle wayewolungile uAbela umfowabo ewumuntu ongalunganga wambulala ngenxa yalokho so lokhu kwaba yileso sikhathi uSathane uyabavukuza abantwana bakhe ukuthi babahlasele babahlukumeze abantwana bakaNkulunkulu bonke abaprofeti kwaIsrayeli inqwaba yabo ibulawa yiwona uIsrayeli ngoba akusibo bonke abantu abekade bekholwa kaIsrayeli kuze kufike ezikhathini zendodana kaNkulunkulu uqobo lwayisemhlabeni bayihlukumeza bayibulala nayo abapostoli abayilandela babulawa iningi labo bebulawa abantu abangakholwa nebandla ngalezi zikhathi ngoba abazalwane babehlukunyezwa bebulawa leyo nto iqhubekile kuze kube izikhathi zamanje kujwayelekile uSathane ukuthi abavukuza abantu bakhe ukubahlukumeza abantwana bakaNkulunkulu ngenhloso yokwenza ukulandela uNkulunkulu kube into eyesabekayo kubantu ukulandela uNkulunkulu kuze nobuhlungu abantu badiscourageke ekulandeleni uNkulunkulu bahlale ezonweni zabo bakhonza uSathane baphile ngendlela zezwe ukuze bagweme ukuhlukumezeka kodwa into ejwayelekile kusukela ekuqaleni uNkulunkulu uyakuvumela-ke ngokuhlakanipha kwakhe nezathu zakhe ukuthi abantwana bakhe bahlukunyezwe ukusebenzisela okuhle ezimpilweni zethu lokho kuhlukunyezwa ezidlula kukhona kodwa futhi uyasilekelela ukuze sikwazi ukubekezela usinikeza indlela zokuthi makufika-ke inhlupheko kumele senze njani khona sokwazi ukuma siqine sikwazi ukubekezela ilezi-ke ngifuna siyibheke manje esiyibonayo la eziwu5 uPawule ekhuluma kule chapter number 1 mawufike inhluphekweni wofuna usizo kubazalwane uNkulunkulu abaphile ekutheni bakwazi ukugqugquzela uPawule mawufunda la verse 1 wayekade enaso isifiso sokubuyela kubona abazalwane beseThesalonika ayobalekelela ngoba uNkulunkulu wayemphile ukuba umuntu oshumayelayo alusa abazalwane abaqoqe abasize ngobunzima bempilo yokukholo kodwa akazange akwazi ukasitshela chapter 2 uSathane wamvimba izikhathi eziningi so bathumelela uTimothy ukuthi abe uTimothy ohambayo kubona ayobalekelela indlela akhuluma ngayo ngoTimothy kuverse 2 ikwenza ubone ukuthi umthuma ngoba umuntu ophiwe ekwazini ukwenza umsebenzi nje uthi kuverse 2 sathumela uTimothy umzalwane wethu isikhonzi sikaNkulunkulu kanye nathi evangelini likaKristu ubhala ngendlela sengathi uzama ukugqugquzela ibandla ukuthi limamukele uTimothy mayefika angithumeli nje umuntu ongeka kwazi ukumsiza ngithumela umuntu omzalwane wethu thina abapostoli ukanye nathi kulo msebenzi esiwenzayo uyisikhonzi sikaNkulunkulu naye kanye nathi evangelini umuntu ophiwe kushumayela ivangeli
umuntu ophiwe ekuholeni amabandla kaNkulunkulu, umthumela ngenxa ukuthi unesiphiwo sokwazi ukubasiza abazalwane and ufuna bamamukele uTimothy bathole lolu sizo oluza ngenxa yeziphiwo uNkulunkulu amnikeze zona khona bezokwazi ukuma baqine ekukholweni kwabo. Mayemthuma uTimothy kunezinto ezimbili ayibalayo athi ufuna azenze makuphela ekupheleni kaverse 2 ukuba aniqinise number 1, anikhuthaze number 2 ekukholweni kwenu. Mayethi aniqinise lelagama lithi ukuqinisa lichaza ukwenza into izinze. Njengomuntu ma kade hleli etendeni asusa itende ngokusedizajele ukuthi ufuna ukuzinza kule ndawo, asusa itende lingapheshulwa umoya kalula, afake indlu ambashone phansi, afake foundation, akhuphule indlu ngeyitini ukuze ezozinza kule ndawo. Kungabe sabalula ukuthi asuseke noma ngabe yiphepho noma ngabe yini engaphephula itende kalula. UTimothy uthunyelwe eThesalonika khona ezobazinzisa labazalwane ekukholweni kwabo. uNkulunkulu akafuna umzalwane eseqalile indlela yokukholwa asuseke kalula kuyona. Ufuna uNkulunkulu sizinze ekukholweni, siqine ekukholweni, kube indawo esihlezi kuyona uJesu azabuye, singanyakaziseki, singasuseki. Mawucabanga ezinye zendlela uNkulunkulu akwenza ngakho lokho uTimothy njengoba eThesalonika, indlela ayizokwenza ngakho wayezosiza ingqondo zabo ukuthi zi-understand ukuthi uNkulunkulu uvumelana kube nenhlupheko. Yini irole yenhlupheko empilweni yomzalwane ukuze bangaconfuseki, bagcine bedideka, beshiya phansi indaba yokukholwa ngoba bebone ngathi ayisebenzi. Ukukholwa bekungafanele kulethe inhlupheko empilweni yami, ngakho ngishiya phansi lento it doesn't work, ayenzi impilo yami ibe ngcono, ukuze ingqondo zabo zizinze. uTimothy wayezofika abafundise ngenhlupheko ukuthi yezani, wayezosiza inhliziyo zabo ukuthi zikwazi ukuzamukela inhlupheko ngokubakhombisa ukuthi ekugcineni zinomvuzo inhlupheko. uNkulunkulu akadlali nje nawe, awubizelwe nje ekutheni uhlukumezeke for no reason, for no reward. Umuntu akayibekezeleli into engenamvuzo, kodwa uma ufuna inhliziyo yomuntu izinzi yamukela into, uyamkhombisa ukuthi ekugcineni nomvuzo omuhle lento le, futhi nokubaleka uthi ubalekele inhlupheko kunomvuzo omumbi kuphelela ekubhujisweni. Uzokwenza inhliziyo nengqondo zabo zizinze. Mhlawumbe uzobafundisa nendlela zokuthi-ke sibekezele kanjani-ke, senze njani njengoba bezingela, njengoba besibulala, senze kanjani-ke practically ekukholweni kwethu. Ngaleyo ndlela wayezobaqinisa ukuthi banganyakaziseki. Okwesibili, kwakufanele abakhuthaze, ukuchaza ukubagqugquzela, ukuba-encourage abantu. Ubuhlungu obuza nenhlupheko biyakwazi ukucisha ilangabi lokukholwa empilweni yomuntu. Kuba njengamanzi obutheleka empilweni yomuntu licisha ilangabi lokukholwa. uTimothy uzele ukuzowukhwezela umlilo wokukholwa kwabo, angavumi ukuthi ilangabi licishe ngenxa yobuhlungu beyinhlupheko. Uzobaqwashisa ukuthi bazalwane, noma kubuhlungu kodwa manje ngishiya uJesu isihogo leso engayenzi leyo nto. Noma kubuhlungu kodwa manibekezela muhle umvuzo wenu ekubeni kaJesu, avikele ilangabi lokukholwa kwabo ukuthi lingacishwa ubuhlungu beyinhlupheko empilweni yomuntu. Uzobakhumbuza ukuthi uNkulunkulu uba nabo abalekelele inhluphekweni. Akavumi ilinge ngokungaphezu kwamandleni uNkulunkulu, kodwa kanye nenhlupheko unikeza indlela yokuphunyuka khona nizokwazi ukuyibekezelela. Azobakhumbuza ukuthi abakhuleke bafuna amandla kuNkulunkulu, baqhubeke bamthobele uNkulunkulu eyinhluphekweni zabo. uTimothy wayenalesi siphiwo sokwenza lezi zinto kulabazalwane, ingakho uPawule emthumela. Masiza kuthina-ke bazalwane, nathi uNkulunkulu kunabantu abaphayo iziphiwo ebandleni zokwazi ukusilekelela mazidlula eyinhluphekweni. Sikhona isiphiwo esinjalo. Kwezinye indawo zikaNkulunkulu sibizwa ngesiphiwo soku-encourage abazalwane. And hayi ukuthi kunikezwa nje oTimothy abantu ababahole enkonzweni, kodwa nabanye abazalwane uNkulunkulu uyabanikeza lesi siphiwo. For example, uma ngifundela ngaso kuRomans 12,
uverse 6 wakhona uthi sinezipho zomusa ezahlukeneyo ngokomusa esiuphiweyo. Sinezipho zomusa ehlukene ngoba sonke sinikezwe umusa kaNkulunkulu. Uma kunesokuprofetha aprofethe ngesilinganiso sokukholwa. Sasakhona isipho sokuprofetha ngalesikhathi siyafunda e1 Corinthians 14 ukuthi sasebenza nokududuza abazalwane ubafundisa abazalwane. So ke mhlawumbe uTimothy wayinazo lesiphiwo noma singeze ukuthi wayewumprofethi noma singesanazo thina manje kodwa ikhona eziyebalawo la iziphiwo ezikwazi ukugqugquzela abazalwane. Verse 7 uthi uma kunesokukhonza kube sekukhonzeni, esokufundisa kube sekufundiseni. Bayagqugquzeleka abazalwane ngokufundiswa ngeyinhlupheko nokuthi ibekezelwa kanjani. Ngakho uTimothy siyazi ukuthi wayenaso isiphiwo sokufundisa, wayobafundisa abazalwane. Nathi siyanikezwa abanye bethu iziphiwo zokwazi ukufundisa abantu khona bezo-understand ukuthi eyinhluphekweni kwenzakalani, kumele babekezele kanjani. Kuverse 8 nasebenzisho esokugqugquzela kube sekukhuthazeni. Khona abantu uNkulunkulu abanikeza isiphiwo sokugqugquzela abanye. Bayababona ukuthi baxakekile, bayalingeka manje ngenxa yobunzima bempilo, bakwazi ukubagqugquzela bakhwezele umlilo wokukholwa ukuze ungacisheki ucishwa ubuhlungu beyinhlupheko. Esokuphana aphane ngokukhululeka. Mhlawumbe umuntu ingxenye yeyinhlupheko zakhe kuza nokweswela. Khona abantu uNkulunkulu abanikeza isiphiwo sokuphana. Noma sonke kufanele siphe kodwa kukhona bakwazi ukwenza ngokwedlulele lokho, basacrifice ngokweqile khona kuzosizakala abazalwane. Esokuhola ahole ngenkuthalo, bayadinga ukuhola abazalwane bashephethwe njengomuntu alusa izimvu uma beseyinhluphekweni ukuze bengazukuhlakazeka behlakazwa yinhlupheko bagcine behlubukile enkosini. Kanti nesesihe akwenze ngentokozo khona isiphiwo kuthiwe sesihe esomusa ukuveza umusa kubantu. Khona abantu abakwazi ukusondela kakhulu kubantu abahluphekile babaduduze ngendlela thina abanye singakwazi ukwenza ngayo. Thina abanye siyakwazi ukumala sichaze iBhayibheli kodwa musuthi nangu umuntu ekhaleni yembezi uyalila impela wenziwa kanjani simeceleni sithathe abanye abazokwazi ukuhaga bashukudzele sineyiphiwo bangcwele ebandleni zokuthi silekelelane eyinhluphekweni. Just like uPaul ethumela uTimothy eThessalonike ukuthi ayobalekelela, nathi uNkulunkulu sinikezile abantu bokusilekelela ebunzimeni beyimpilo zethu. Labo bantu ngithi asiwenzeni ngokukhuthala lowo msebenzi. Wena onesiphiwo sokwazi ukulekelela abantu ebunzimeni kwenze ngokukhuthala lokho. Bacinga abazalwane yizwe ukuthi obani abaxekile ubahambele ukhulume nabo ubalekelele ayisebenzi iziphiwo uNkulunkulu asinikeze zona khona ibandla kaNkulunkulu lingazoku-discouragewa yinhlupheko. Kanti bakhona odokotela la uNkulunkulu asinikeze bona, odokotela bemphefumulo abakwazi ukuselapha masihlupheke. Wena useyinhluphekweni kwamukeleke lokhu kusizwa nokulekelela. Tholakala phela. Abanye abantu makuneyinhlupheko bayanyamalala enkonzweni. Awubatholi ngisho ko-WhatsApp nasengcingweni bayaphela nyama. Ngakho noma abantu befuna ukubasiza umuntu akakwazi ukutholakala, akakwazi ukusizakala manje. Umzalwane oseThesalonika uTimothy uthunyiwe lapho ukuthi ayobaqinisa bakhuthaze. Mayefika akekho lo mzalwane, mayecingwa katholakali, ngakho useyaphuthelwa usizo. uNkulunkulu abefuna ukumnika lo ngenhluphekweni zakhe, mhlambe seziyamnqoba inhlupheko usebuyele emumva ugcine esihogweni ngenxa yokuthi akazange abe available ukuthola usizo uNkulunkulu ayefuna ukumnikeza lona. Ngakho enhluphekweni zethu asinganyamalali bangcwele. Makunzima sikhale ndawonye la. Usho ukuthi kubuhlungu kuphi silile ndawonye unganyamalali, ungavumi usathana kukhiphe phakathi kwabazalwane uma udlula enhluphekweni. Ufuna usizo. Abanye benu nidlule ebunzimeni asazi nokwazi. Ingabe kuyalekelelwa kodwa asazi, ngakho shonini bangcwele nojwayela ukuveza ubuhlungu ukuthi kukuphi kakhulukazi mase kukuxaka. Ubona ukuthi yazi lento ke manje ngiqeda manje. Discourage lento. Ibandla likhonela lokho. uNkulunkulu usinikeza ama-skills nama-tools la suitable, right for lezi inhlupheko ezidlula kuzona sonke.
noma inobhekana nayo khona abantu la kuleli bandla abangakulekelela ulekeleleke okwangempela kuyona. Amen. So into yokuqala leyo ebunzimeni asifuneni usizo lwabantu uNkulunkulu abaphile ekutheni bakwazi ukusilekelela. Number 2, ukuze sikwazi ukwezela inhlupheko bazalwane asiyilindele inhlupheko. Uthi lapha ku verse 2 sathumela uTimothy ukuba aniqinise anikhuthaze ekukholweni kwenu. Ku verse 3 ukuze kungabikho umuntu ozanyazanyiswa yilezo inhlupheko ngokuba niyazi ukuthi siqokelwe lokho. Nalapho sisenani sanitshela kungakenzeki ukuthi siyahlushwa njengokuba kwenzeka futhi niyazi. uPaul wabatshela abazalwane zingakafiki inhlupheko ukuthi bazohlukumezeka ngenhloso yokuthi mase ifika bangathuki bamangale kodwa bakwazi ukuzamkela bayibekezelele inhlupheko. Usho into eshaqisa umpitha lapha ku verse 3 uthi ukuze kungabikho umuntu ozanyazanyiswayo yilezi inhlupheko ngokuba niyazi ukuthi siqokelwe lokho. Niyazi ukuthi siqokelwe ukuthi singene inhluphekweni. Yezwa lo nkulumo lela gama lithi siqokelwe leli gama la destiny. We are destined. Simiselwe. uNkulunkulu uhlelile ukuthi umzalwane uzodlula enhluphekweni. uNkulunkulu usimisela ukuthi endleleni yethu yokukholwa zizoba khona inhlupheko. Inhlupheko yi-destiny yomuntu osindisiwe. Shubile ne? Nani la gama libhaliwe libona kwelakhe iBhayibheli. Akangabi khona ozanyazanyiswayo ngokuba niyazi ukuthi siqokelwe lokho simiselwe lezi inhlupheko ukuthi sidlule kuzona. Ngifuna ukufundela amavesi nje amathathu lahlukahlukene ningavuli ngizonifundela mina. Asikhombisa ezinye zezizathu ezenza ukuthi uPaul athi simiselwe inhlupheko. Okokuqala simiselwe inhlupheko ngoba sabalandeli bakaJesu and iphethini yempilo kaJesu uqala enhluphekweni ngaphambi kokuthi ungene enkazimulweni. Waqala ekuhluphekeni waze wafa ngaphambi kokuthi avuswe bese khuphulelwe emazulwini. Nathi liyazilanga lokuvuswa emathuneni sikhuphulelwe emazulwini enkazimulweni kodwa before lokho sazodlula esiphambanweni nathi. Ngeenhlobo zethu uthi uMateyu mayibhala kuMatthew 10 mayifundela verse 22 uJesu lokhulumayo niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami kodwa oqiniselayo ukuze kube sekupheleni uyakusindiswa. Nxa benzingela komunye umuzi balekelani komunye ngokuba ngiqinisile ngithi kini niyakuthi ningakayihambi yonke imizwa kaIsrayeli besifika indodana yomuntu. Umfundi akakho ngaphezu komfundisi wakhe nenceku ayikho ngaphezu kwenkosi yakhe. Kwanele umfundi enjengomfundisi wakhe nenceku injengenkosi yayo. Uma umninindlu bembize ngoBelzebule inkosi yamadimoni kakhulu kangakanani abenzi yakhe. Yezwa le argument. Uma uJesu ethukwe abantu bambiza ngedimoni kangakanani thina esabalandeli bakhe uJesu esiyinceku zakhe. Nathi bayosibiza ngenhlamba. Ingakho ethi ngaphezulu kwesithu 2 siyozondwa abantu bonke ngenxa yegama lakhe ngoba bamzonda yena bayamzonda namanje. Ngakho simiselwe we are destined for inhlupheko ngoba silandela uJesu. Lento yenhlupheko iyipackage yawo wonke umuntu olandela uJesu ozondwa abantu. Nawe bazokuzonda ngomlandela. Ipackage yomuntu olandela uJesu owazondwa waze wahlukunyezwa wabulawa ngaphambi kokuthi uNkulunkulu amvindicate amvuse amkhuphele emazulwini. Nathi le phethini yempilo kaJesu iwubizo lwethu bazalwane. Yazini ukuthi simiselwe inhlupheko ngoba silandela umuntu onjengoJesu. Niyayizwa leyo ndaba? So hlupheka by association ngokuyibandakanya noJesu ongafunwa ezweni nawe uzokufunwa phela. Injani mina?
Okwesibili into yenza uPaul athi simiselwe inhlupheko, we are destined for them, ingenxa yokuthi samavukela umbuso thina. Sijoyina umbuso kaNkulunkulu sibe sisembusweni ongazwani nombuso kaNkulunkulu. Kufana nomuntu iRussia ne-Ukraine yalo. Wena uhlala eRussia bese uvela uthi sewuhamba ne-Ukraine manje usaseRussia. Hlupheka kodwa phela lokho bazokwenza njani eRussia? Noma use-Ukraine bese sengisapotha iRussia mina. Use-Ukraine ukuhlupheka nathi senze njalo masiba abazalwane sivukela umbuso kaSathane. Sivukela umbuso wasezweni sithi thina sesilandela umbuso ophambene nalombuso osempini nalombuso esiphila kuwona okwamanje. Ukhuluma kanjalo uLuke mayibhala izenzo 14:20 mangifundela uthi sebelishumayele ivangeli kulowo muzi bazuza abafundi abaningi oPaul labeshumela ivangeli abantu bayasindiswa base bebuyele eLystra nase-Iconium nase-Antiochia. Verse 22 beqinisa imphefumulo yabafundi nawo lamagama bebaqinisa bebagqugquzela lento Timothy ayoyenza nayo ukuba beme ekukholweni. Babaqinisa kanjani? Bethi simiselwe ukungena embusweni kaNkulunkulu ngenhlupheko eyiningi. Yamuza uPaul emayiqinisa abazalwane uyabatshela ukuthi webathanda simiselwe ukungena embusweni kaNkulunkulu ngenhlupheko eyiningi. Indlela yembusweni idlule enhluphekweni. Simiselwe lezi nhlupheko. Mayiletha indaba yombuso uletha lento yokuthi phela nina nisukela umbuso ophambene naloyo elithi niyawulandela. Manje ufuna ukungena embusweni nizohlupheka la ngoba namavukela mbuso emhlabeni. Ku-2 Timothy chapter 3 mangifundela funa la verse 10 uthi kodwa wena walandela ngokucophelela imfundiso yami. Ukhuluma noTimothy. Wayilandela ngokucophelela imfundiso yami, ukuyiphatha umgomo, ukukholwa, ukubekezela, uthando, ukuhlupheka. Timothy mayilandela uPaul ebayidisciple kaPaul ulandela imfundiso zakhe, indlela aphila ngayo nenhlupheko zakhe. Mawulandela abantu abalandela uJesu ifake emzimeni. Uthi kuverse 11 ukuhlushwa nenhlupheko ezangehlele eAntiochia, e-Iconium naseLystra, inhlupheko engayihlupheka ngayibekezelela inkosi yangikhulula kukho konke. Yebo, verse 12 yebo bonke abathanda ukuphila ngokumesaba uNkulunkulu bekuKristu Jesu bayakuzingela. Kepha abantu ababi nabakhohlisi bazakuhlebeleka ebubini, meaning bazoya from bad to worse, badukise njengoba nabo bedukiswa. Abantu ababi they will get worse bazalwane. Abantu basezweni bazokuba ngcono njengoba kusondela ukuya kaJesu, bazoya ngokuya beba worse. And thina esifuna ukungaphili njengabo, esifuna ukuphila ngokwesaba uNkulunkulu sikuKristu Jesu, siyakuzingela. Makungakafiki it's coming. uPaul wabatshela abazalwane kungakenzeki ukuze mase kwenzeka bangathuki kodwa baqine ekukholweni kwabo. Usho njalo verse 4 nalapho sisenani emsengwele First Thessalonians manje nalapho sisenani sanitshela kungakenzeki ukuthi siyahlushwa njengokuba kwenzeka futhi niyazi. Amen. Ngakho sithini kuthina bazalwane? Asibe aware samukele futhi ukuthi inhlupheko izofika empilweni zethu. Simiselwe sona. Simangale mazingekho. Sinamangale mayifika. Amen. Amen. Abantu ababelusi bangempela bayayiqwashisa izimvu makunengozi endleleni. Ingakafiki ukuze izimvu ingathuki ibaleke ihlakazele. Abantu abangayitsheli izimvu kaNkulunkulu iqiniso lenhlupheko bayalimaza ibandla benza lingakwazi ukubekezela mayifika inhlupheko. Le mfundiso yeprosperity asiyigxeki ngoba singenayo imali. Noma nje ngoba sithanda ukugxeka izinto esingahambisani nazo, kodwa ingozi ngempela ebandleni likaNkulunkulu. Iyaluwiknisha ibandla, ayiliqinisi ilikhuthaze, yenza libenteke ibandla likaNkulunkulu. Makufika inhlupheko liyifica lingekho ready.
ngoba abantu abalitshelanga ibandla kaNkulunkulu ukuthi ziyeza, balithembise umnandi emhlabeni. iBhayibheli elingakuthembisi nje ukubona kade ngifunda manje. Simiselwe inhlupheko uma sisengapha kulomhlaba. Amen. Sibe ready, sibe courageous bathana. Ukuba ukulandela uJesu kudinga isibindi. Ungabi igwala, amagwala phela esihogweni. Kodwa siba abantu abanesibindi ngoba kunomvuzo omuhle ekugcineni. Amen. Number 3. Asothatha amandla from ukukholwa kwabanye abantu uma thina si under pressure kokwethu ukukholwa. Verse 5. Ngakho-ke nami lapho sekungiphelele ukubekezela. First Timothy manje, First Thessalonians chapter 3 verse 5. Mase kungiphelele ukubekezela ngathumela kuba ngazi ngokukholwa kwenu. Funa kambe umlingi wanilinga bese ukukhandla kwethu kuba yize, usho uPaul. Kepha lapho uTimothy esefikile vela kini wasibekela indaba zokukholwa kwenu bahlosile good news nothando lwenu nokuthi niyasikhumbula njalo futhi niyalangazela ukusibona njengoba nathi sifisa ukunibona. Athi ku verse 7, ngakho-ke bazalwane kulo lonke usizi nobunzima esasibhekene nabo. Uyamuzwa uPaul, naye qobo lwakhe wayesosizi nesebunzimeni. Futhi siyayazi impilo yakhe kwakuyimpilo yosizi nomnzima uPaul. Uthi kulo lonke usizi-ke mina Paul engangisebenza nabo esasibhekene nalo sagqugquzeleka ngani ngokukholwa kwenu. Uma uPaul ethola ireport evela eThesalonika ukuthi bamile Paul nabazalwane bayabekezela enkosini, baqhubekela phambili abahlehlele emumva, kwayena uPaul wagcwala amandla kwezakhe inhlupheko ngoba ezwa ngalabazalwane ezwa ukuthi umsebenzi wakhe verse 5 awubanga yize kodwa bayaqhubeka ngokukholwa. Kwamjabulisa ukuthi uNkulunkulu usebenza naye uPaul, ufike washumela abantu basindiswa, uNkulunkulu yabaqinisa uyabamisa, yamduduza uPaul lento yamgqugquzela ukuthi aqhubekele phambili nomsebenzi kaNkulunkulu. Uthi verse 8, nokho sesiyaphila manje uma niminqinile enkosini. Ngezwe ndlela ukukhuluma sengathi uthi uPaul sisakhathazekile besingaphili besiphila uhafu. Yazi manje sagcwala impilo bazalwane, siyaphila-ke manje ngoba sezizwile ukuthi nina nimile niqinile enkosini. Iyenzeka leyo nto mawuzwa ngokukholwa kwabanye abantu, ngokuma kwabo enkosini, nawe uyakugcwalisa ngamandla. Zohlehlelana wena uma abanye bemile enkosini. And khona abamile bebhekene nezinto eziwesi kunezakho. Bona nje laba sifunda ngabo Paul nenhlupheko abhekana nazo, bekuyini ukungabi nawo umsebenzi? Bekuyini ukugula ngesifo esingabi ngcono esilokhu siyakwesiba wesi kunalezi zinto oPaule nabanye abafundi bakaKristu abayibekezelela? Uyabona, ukubona ukubekezela kwabanye yakwenza uqine enkosini. Amen. Nomzalwane ongisizayo nami ojwayele ukufika kuyinkonfa zethu okuthiwa usiphelele ongaboni emehlweni, ngihlale ngixoxela ngayo. Akabalisi, akakhononi, ugcwele imibuzo nje yeBhayibheli, ufuna ukunderstand izwi kaNkulunkulu, uphilela uNkulunkulu. Ngithi mina phaka manje, you have nothing to complain about. Yini okhala ngayo wena? Mangimbona njalo ukukholwa kwakhe nokuma kwakhe enkosini kuyangigqugquzela mina kungenza nibe namahloni. Mangibalisa sengicabanga nokuhlehla enkosini ngibona namehlamo mabili. Ngoba nje yini mhlawumbe enzekile, yabona? Nathi asothatha amandla bangcwele ekukholweni kwabanye abazalwane. Wokuthinga ubufakazi babanye, ozwa ngabanye ukuthi bona baqhubeka nje nakho nazo bababhekene nezimo nawe ubhekene nazo nalezi eziwesi, khona uzoyeka ukuyidabukela kuze kweqe. Ushaya iPity Party, uyazi iPity Party? Ila khona uqoqa bonke abangani bakho abawuwela, uyiqoqe ngey'nhlobo zakho nizokhala ndawonye. Nishaya umcimbi wesilibi uwedwa nje, uyibuke ngama-engla ahlukahlukene, kodwa bebengiqala ngaphi, kodwa ngaze ngahlupha, kodwa bengenzeni, uyishaya iphathi yePity ekuhlehlisayo enkosini. Wokhumbula ukuthi khona nabanye abazalwane abadlula ey'ntweni ey'fana nezakho, sometimes worse
kunezakho bese lokho ukugcwalisa ngamandla okwazi ukuqhubeka enkosini. Amen. Number 4. uNkulunkulu ufuna sikhule enkosini kwi-maturity, sibe mature, siye ebudodeni obuphelele khona sokwazi ukubekezelela inhlupho. Uyamuzwa ukhona indlela khona ngaqala verse 10 uthi ubusuku nemini siyanxusa singaphezulu kuba simbone ubuso nobuso siphelelise okusileneyo ekholweni kwenu. Khona okusashode khona malabazalwane uPaul uyafisa ukuphindela kubona khona ezobasiza ngalokho. Abakafike ebudodeni obuphelele basabantwana enkosini khona izinto afuna ukubalekelela ngazo uPaul. Kuverse 11 uthi sengathi uNkulunkulu ubaba wethu uqobo nenkosi yethu Jesu bangayiqondisa indlela yethu ezakini. Inkosi ilwandise lichichime uthando lwenu nithandane futhi nibathande nabanye njengokuba nathi sinithanda. Ukuze inhliziyo zenu zisimame, ziqine, zibe established, zizinze, zingabi nakusoleka ekungcoleni phambi kaNkulunkulu ubaba wethu. Paul ufuna ukuyakubona yobasiza, ufuna ukuqedela izinto ezayishoda kubona mhlambe neyimfundisa afuna ukubafundisa zona. Mhlambe kunama-misunderstanding afuna ukwa-correcta. Neyindlela zokuyiphatha engahambi kahle soyibona ezinye zazo next week masiya chapter 4. Ufuna ukubasiza bamphilele kangcono uNkulunkulu, ufuna ukubasiza bakhule enkosini. Ubani into ezimbili specifically kuverse 12 ubani indaba yokuthandana bona bodwa. Uthi inkosi ilwandise lichichime uthando lwenu nithandane futhi nibathande nabanye njengokuba nathi sinithanda. Ukukhula enkosini ukuthanda abanye abazalwane ugcina umyalo wesibili obalulekile. Uthanda abanye abazalwane, usondele kubona, ube usizo kubona, uthole usizo kubona, ungakiye ukuhlangana nabo njengomkhuba wabanye. Uyayizwa leyo? Ukukhula enkosini ukusondeza nabanye abazalwane kukwenza ugcwala uthando for bona. And lokuthandana nabazalwane kuyi-antidote, kuyi-vaccine, kuwumshanguzo wenza umuntu angahlehlele emuva mase kufika inhlupheko. Ngoba uyakwazi ukulekelela nalabazalwane athandana nabo, amunye nabo. Iqiniso nje lobanyole enhluphekweni zethu ningaphunguki enkonzweni. Satha nabe sitrika ngaleyo nto. Makubanzima akwenza unqane ukuya enkonzweni okuyila okumele usizakale khona. Awabuye amandla mawungezi lamandla ekhona. Awubi ngcono mawungezi esibhedlela. Nasi isibhedlela la imphefumulo isizakala khona. Ningabonyamalala enhluphekweni oyihudula. Uze enkonzweni ufike ulile lapha phakathi kwethu. Ubone ukuthi uNkulunkulu ngeke inaze kulekelele. Into esibila ibalayo nokukhula enkosini ukugcina nomthetho wokuqala wokuthanda uNkulunkulu kuverse 13 uthi ukuze inhliziyo zenu isimame zizinze zingabi nakusoleka ekungcoleni phambi kaNkulunkulu baba wethu. Inhliziyo zenu zingasoleki ekungcoleni ukungcwele ukuzahlukanisela uNkulunkulu. Inhliziyo yakho ithanda uNkulunkulu kunokuthanda isono bese kuyavela empilweni yakho. Ukukhula enkosini, ukukhula ekuthandeni abazalwane, ukukhula ekuthandeni uNkulunkulu okuyona umthetho emkhulu emibili esummarize yonke eminye imithetho. Mawukhula ekungcweleni, ukhule kwazini uNkulunkulu, umbone emuhle uNkulunkulu, umthobele uNkulunkulu ngoba uyambona ukuthi ufanelekile. Uyakhula ekumazini nokubona ukuhlakanipha, umusa, inkazimulo yakhe bese umthanda mo uNkulunkulu. Leyo nto yenza kungaphilula ukumshiya uNkulunkulu mase kufika inhlupheko. Into yenza abantu bamshiya uNkulunkulu ingoba abakhulile ekumazini nendlela zakhe, abambone emuhle, babona ukuphila esifweni kungcono kunokuhamba noNkulunkulu. Ingakho encamela ngithi esangomeni ukuze aphile kunokuthi abekezelele ubuhlungu kodwa abambe uNkulunkulu. Akambone emuhle ngokwanele, akamazi kodwa ukukhula ekumazini uNkulunkulu. Aqhakaze uJesu abe muhle kuwena, umbone inkazimulo yakhe amasethi ngamasayidi, ube sothandweni naye, ungavumi ukuhlukaniswa naye. Yamazi umuntu wesifazane exabana nomndeni ancamela ukuxoshwa kubo ngoba uqomile. Ayithanda le ndoda le.
yenzani nikwenzayo ngeke ize nikuhlukanise nawe. Umzalwane unjalo uma ekhula enkosini uba sothandweni noJesu ngimoya emazi ngimoya embona ayi yenzani ningakwenza ngeke kodwa nimhlukanise nale ndoda. Ukukhula enkosini yilokho ngakho ukhula ekumazini lazi iBhayibheli lakho mazi uyiveza kanjani khona eziya ngokuya eba muhle kuwena inhliziyo yakhe ingavumi ukuxebuka kuyena noma usathana ngakuhlupha ngayiphi indlela. Number 5 okugcina asikhumbule ukuthi iphela kanjani lento yethu singacabanga ukuthi inhlupheko yiwona kuphela ndaba akuzukuhleze kunje. Kuverse 13 uthi ukuze inhliziyo zenu zisimame zingabi nakusoleka engcweleni phambi kaNkulunkulu Baba wethu ekufikeni kwenkosi yethu Jesu kanye nabo bonke abangcwele bayo. uPaul uyafuna ibandla likhumbule ukuthi uJesu uyabuya and uJesu mayebuya ufuna inhliziyo zabo zingasoleki phambi kwakhe ngoba uJesu uzobuya ezokwahlulela izwe. Abantu ayobafica behlubukile bengesena ukukholwa sebephile ezonweni bayobhujiswa nxa uJesu ebuya. Nina bazalwane yesabeni leyo nto ningahlubuki ngoba ukuhlubuka kuphetha kambi ekugcineni. Ukushiya uNkulunkulu ngenxa yenhlupheko bazalwane akuzuzi lutho. Akusikho ukuhlakanipha usasana usuka esirobha mayesenza sisuke enkosini ngoba ethi kunzima enkosini as if kuba ngcono mawususukile enkosini. Akubi ngcono. Noma ke ngaba ngcono isikhashanyana kodwa ekugcineni kuphethe ngokubhujiswa ngoba uJesu uyabuya. Mayebuya ufuna ukufica ukukholwa enhlizweni zabantu. Noma ngadile yake sonke siyafa. So ngaphambi kaNkulunkulu uyoma kanjani ungasathembele kuJesu uyosinda kanjani olakaleni kaNkulunkulu mawuhlubuka okuyena kuphela ongasindiswa ngayo. Ngakho ngenxa yokuthi inkosi yeza asicophelele ukuthi isifice sisekukholweni singasukile asesabe ukusuka kuJesu. Ngiyazwa into bancane. Thina sometimes siyarobheka ngokuthi sibone sengathi ubunzima bempilo yethu benza ku-understandeke ukuhlubuka kwethu. Nabazalwane bayazi ukuthi inzima kanjani empilweni yami. Akho umuntu ofanele amangala ukuthi angisabonakala enkonzweni, angisamphilela uNkulunkulu. Wonke umuntu uyazi ukuthi ngihlupheka kangakanani. Aze athi lo othi hayi mzalwane kufanele uhlubuke enkosini kuthi uyena insensitive. Akanalo uzwelo, akazi ngidlula kwini. Usathana usuke sekudla nawe ngosukhuluma kanje. Yebo musucabanga kanjani enhlizweni yakho uhamba nawe ngempela. Ngoba kuzokusiza kanjani ukuyidabukela ngendlela eyilahle esikogwini. Kungcono kanjani ukuyidabukela kanjani? Ngoba ingabe uyidabukela ngokuthi kwaze kwanzima empilweni yami anginamathele kuJesu ukuze at least mayebuya ngingene enkazimulweni kuphela ubunzima. Ngoba mangisuka kuye abuza ukuba ngcono ubunzima kodwa kuzoba worse esikogweni kunalokhu engibhekene nakho manje. Ngakho khumbula inkosi yabuya ukuhlubuka isuicide bathanda. Singahlubuki enkosini noma kungenzekani. Kodwa futhi ukubuya kwenkosi kusho ilanga lemvuzo. Uyabuya uJesu zonke inhlupheko zethu one by one ziyovuzwa ziyorewardwa zonke. Akukho ukuhlupheka kwamahhala umuntu akuhlupheke enkosini. Ithi ngimkhumbuze leli verse ofanele ungakhohlwa mawuhlupheka. 2 Corinthians uzovala ngalo chapter 4 ku verse 16 uthi ngakho asitangani. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 ngakho asitangani awapheli amandla sime siqinile sikhuthazekile. Into kaTimothy isebenzile kuthina lezi zinto ziyasebenzela asitangani nakuba umuntu wethu ngaphandle egubha noma kungahambi lutho oluhle ngaphandle into zethu ibheda zonke kuze kugubhe ngisho umzimba imbali izifo zethu ayilapheki imisebenzi ayitholakali asihlangane nayo luthi ngathi siyabhubha ngaphandle nokho owangaphakathi wenziwa musha imihla nemihla. Ngaphakathi asindawo sizinzile siqinile enkosini. Verse 17 ngokuba usizi lwethu oluncane lwesikhashana lusilungisela inkazimulo enkulu yaphakade engenakulinganiswa. Thina esingabheki thina asibheki okubonwayo
kodwa okungabonwayo, ngoba okubonwayo kwesikhashana kepha okungabonwa okwaphakade. Le ndlela yokucabanga iyakwenza uqine enhluphekweni. Khumbula ukuthi inhlupheko zakho azikho useless, zikwakhela inkazimulo. Uthi kube 17 usizwi oluncane ngoba uqhathanisa nenkazimulo, lwesikhashana ngoba uqhathanisa nenkazimulo engasoze yaphela, lusilungisela inkazimulo, lusilungisela means luproducer. Khona inkazimulo oyayithola ezulwini, hayi ngenxa ukuthi wenza imisebenzi emihle wayikhandla enkosini, oyayithola nje ngoba wabekezela enhluphekweni. Abangazange babekezela abangayi ukuthola inhlupheko, zisebenza inkazimulo enkulu yaphakade bangcwele. Ekugcineni it will be worth it ukuthi wena wabekezela kunzima. Ngakho ungahlehli, ungabuyeli emumva, kodwa ime enkosini. Funa usizo kubazalwane abaphiwe ukuthi bakulekelele, zilindele inhlupheko. Thatha amandla ekukholweni kwabanye abantu abamile enkosini. Khula enkosini khona uzokwazi ukubekezela kangcono, bese uyakhumbula ukuthi ziphetha kanjani lezi zinto. Amen. Amen.